Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng United Democratic Party East Khasi Hills District haka khatnyo tarik unailar hajar arpuar kala priang sumo bhayo ba wel berani ubade president barang ba kaseng FKGGP bala syang thad badi ba monak syabong ubade editor ba utrai kokot kubor urupang haba ajingkran haka jingalang priang sumo bha kitai kirang ba kiloong ba jing thmu jongki banrung haka seng kalong ban penklan bat ban pen embiang ya kaseng kiriu lom la priang buram kini ki armut kirang ba sya kaseng do president rang ba kaseng UDP uba met ba leng do haka jing ya dan nang ki CEM ke KHADC uba Tito Starwell Khan UMLA kamau plang uba Eugene Sanding do ki MDC kaseng UDP bat kiwe Hamduam no kuwa Mbak Eugene Bentan ke leadership kanwan lara ke teamwork juni kekalai. Teamwork works. Bawel ila ada experience lah ke kampai ba ila alamnya ke FKGP ke atasnya is untuk hai ke konstan juga teamwork. Mbak Eugene kubu striker hamaran football rules untuk hai ya ke kam juga teamwork. Teamwork works. Kecing dalam keterekam. Ain narasi min penting apa statistik kasinca kedar. Buat kecingnya sepan juga riga juga jelas kan sombe harti jomi itrai malara kaulong kita kecingnya kun banyo yala ke juga sikit kewala ke juga sanbosnya kan jenderalong kecingnya kun kebasai. Bat kata ka phakin kalong bahakine di sanbus ne kembang bak pol muntan nasego ke jingli hai siapa ka jai pundri jongi kalaya ladang ikran ye ki mat ki ye tukho ye jai pundri jongi mata sumo pyong ka ILP ka sakut adi ladang pyong yo pur samu ni sakut adi Nada Jawa piong ya doyong nuru misakut hari. Nada Jawa piong ya kiba bun kiwi pat ki mat ki bangan jel ketakut misakut hari. Tengah ngasih slow hari halade mau dan kata dia slow. Bakine di jinggia hari jisya abang ipek ki ya tengku segi jaga tu dan mun. Khasi jentian ya tungku ni dili jinge aku makalo kita. Di haba kidun ki jinge agi jinsya mi senyo. Ba haba kadun ki jing tharu sia. Tau ba ka kijat jungu ka pojat jungu ka tharu kam suhu kam ba. Lai ku makalong ngayi nata ba kadun ki jing ka ba khaw namar ba haba don. Kini di sini ada pion hukum sama ke ILP dijauh pion dua pat kiman. Mangi kibadai kino yalam kibadon nak rikasi jenti. Ngibyo benta ban si benta lagi ban yalam lagi ban tukula lagi ban ketai jadi dia. Ya kini di sini apa kerja pun dia tu. Dengan aku ban kerpa hari kino yalam juni. Kibadai presiden barang ba CM berbapor. Kalau day kapor yang ini mentah, bangin paikmat, minum kerensu ya gaya kebalaya sebi. Ada bangin paikmat, banyak ini kijingnya jam gajah peneri. Fidei mapi, iban ya lamunti nama kasarai fisuhu kamha. Tok kubor baru si kata, ngasai lengo, ban nakanu kadau bagalan kijing syak tombor. Mana kijing syak jon jom di sentrali. Hati jelah. Habang apa? Kat ki mengaku mau kambing suar. Natrai bikin mau hakas nem arhajar way. Iyo ya chief minister na kasay UDP. Hakat ko po ka kongres kam salia. Kanyon ba kapenhag ya
Kapenhab yang Chief Minister atau Kepor ba iki maulong ka kam susuk. Bodi alam Dr. Khonglang bodi independent. Tamat penhab mo yang kesukar jeung sentrali Kepor. Tengok saya bikin mau susu, harusnya hajar pra. Ada yang kesukar jeung sentrali. Ke NCP, keterwa banyak Christian lang yang kesukar UDP yang Kepor. Yalam Dr. John. Mereka sistem merupakan dakwah. Special session. Ban pas tangnya ka inline permit ILP. Hadian dari shong meeting nyong ta ban penbuar kita mali ke dia ma rumput kita mali pakem kita lewat ni. Dan kai nilai raikut dan peran ngalam nyong ngin nam ta ka jagring na ban keren. Tingin keren ngin si kendo pat ginu ki beri kendo. Hadian ngin shimi karai ni electric press conference ngin keren nyong ba ni kerpat. Yung asli dan shong kerki. Nakapuntakan ni ILP ban pas gerusyo. Ban ini tu IP ngam ju la ban klub bangana suwu ibadeng medba beri speaker yang jelas gitu. Habing lagi yang jemi nyimpat keran ibadeng medba ina penpau ba ngan khot ika session ke pekerki nomor ngir sutu bakani ketika dawa jang jaga remo bangin pas ini ga ya kini kita lain permit. Ban mdei tambah ila pangban khot ika sendiri bar bakam start susu yang ba ngin khot ya piru bandang la. Besok next sejrong ya pet bangin witness ani bangin saki ya kata ya keren siapa nggak LP. Kalau nggak subur orang LP pada mana? Atau kepuan ngelawan itu LP bumi apa? Nilai keren. Udah beriu berjar-jar, udah beriu berdan ya kaji perkat kebakian nama tak kaji beriu beri jangan. Bersuntu di kajinya yang disamla. Ban bersuntu dan yang keluar banyak keren banyak kedua badi. Ban nggak subur orang nanti gini perlu kibuan mereka nanti. Mau nggak subur orang LP lawan kami ban senrani nggak. Ban bu hagani kesini mentah hakayim jumpa UDP. Iba kita sekila keli yang kanun bangunan ngan phone iba berjit ngalong minuan pun nolai pun dari sanun. Te ngal keren nomor bangunan kenjang berki FGP perlu juga kita pun kanar kalaingut ngan kinuan nang boleh. Cuma pun nolai sak kalaingut nasitai sebagai sya ka jaka juga sitai senong juga. Te hadir nanta kumur ketuka masih pada kita sama buat ini. Mungkin ai minur orang yang kalah cepat yo. Mula era mai beri bapak ipai ini sungai Borneo. Program melintas ni. Ibu sepas berok tengok kunta kami cepat ni. Ngan buri no mai pun dari sanun. Ibu rajin mau berjit. Andai barok masni gitu. Ya phone ni kan. Yang minuan me. Kata ngak syang keren saya. Kini ram jumpa parti kalau ngomong. Keren buat kita semua ni berjit yang Nilai cuma Telefon ni kiri, nama parti peran kini hoy, mamutan te jrom, walau tu mereka menang wan, nama dah punya mukau bersengai, yang sebar memilih, jangan yang sebar minuman mereka. Tamu lagi apa yang pelak, berpeni dengan lawan lang berpi, termasuk kena cibun bak, kan ni krui, nyawan bersenran, kita kiba yang hati awal, kita boleh ingat, kiwan senran, yang ada yang beri mau berbuat, empat itu lebih, kata kamu sih lebih rata rupa. Empat itu yang harus yang dia mafi mang kuda sibun kelewan mana. Mereka ni kruinya dah. Ia pernah begini kohor. Nomor boleh kini baru kedai kemensin kebangi kuat apa? Kamu keren nang baru. Hau ajar pulai ke UDP dan bapa nakri yang lakam susah. Mesu bunyi budi. Nomor isu ibu pun kebangi ni ekta. Perkoi apa unang begini perlu dalam report. Ngawan apa keseng UDP ngarang kan isu kebangi nak semalam. Ngawan rang kan isu. Ban ngampala ban kenther isu jangan. Isu ba ke eksama ngampala dali kenther. Ban nanu kenther ila. Kira syong ka dono ka jabi jangan. Ban mentang lawan ra apa ka parti rumah parti ngarung ka ban isu jangan. Ban isu ka jadi. Ban ngakwa apa? Ban slok ini isu juga jadi ngri. Ban slok pat bagi ngalam juni apa ka parti. Ban slok ban ngalam jubon apa ka parti ban ikran lang. Kumnung ini le, kumnung ya perkat. Nama kami pilih lagi lecet election, kelam isu tan penerang diri. Pemersuan kalian juga parti kejumi. Ngalarung sa parti di biwar japra. Bahkan nang mi kipor kadang yang Islam yang percaya bertulun yang Islam tiap jongkal ke parti. Yang percaya ya kapan khot banyewer ban perta. Sharum seneng keleng ya ki paipa nong song
bakinwan manyakasang kapati dibi. Bakala simpor bon bagi nyoso itu pertama cumi. Kawai kabala sedang bagapun kongo yana kabawat agatu kapor kampada pun kongo ada kotata. Kadai haka by election jo karani kor konsulsi. Haka baba Pius Marway ubalele ya ka arajar pra general election sebenarnya job ndai dalawan ka by election pa ulo boy sekato ngim sim la sukumen dia balas job kalabu kendiat ke jeng perkat balai bagalong ta to kalaya kapor kimi biang sa ki by elections kawai sela ade bilin klarno jong i president badon burong jong i ibalarim bangkuai dor blay Dr. Don Gubernur barak to kapor no mangile election Keraton di kajing atatin jik semua atatin semua ting susumi TM tambah jing atatin sudah dimulai namar bagiwe kamnang mentertin ban pensme ndaya bagi atur atau kapol kamsim dan pada kata jitri menjik semua kesupun adon jing semua atatin habangian nginangnya tur bagi ya agak ju kamomentum lade kaju kapis kemangian benta ngampua menyetrai bagi ngomong deh benta ada yokan rio kapian yokan nyo kapian yo apa kapian ngampua menyetrai bagi ngomong ngiri benyo lai populus ngasusmi menyetrai bagi ngomong tang ngatang septiang ba bansanya aku tanya beliau mas septiang nama kita mesin sisina beramur banyak kon yang kekam dan baik dikatong bak hagen keganti mo mentang ini ipai ba iwan sekman pan ai dikasa don sibelum ki bagi nang isong meeting ki bape kay ke banda kalian jungi kum kino yalam ki didar ngide banyak siap nam hagi pai ba bakin sungtu Kai kita election arajar apura. Hawan ngakimen tama ngamun tangkat kejinwan jobi utaksi. Ngakimen. Nana kuah sibun kumba ong bawal ban mene. Namne abang yemi ngin bersama rang kubor ban multiply. Kata kemensian jobi jitai. Kabalong komite. Upay ba mentau lalu lupa mana saya kesohangi itu kita hilang kita dan sohangi bi menta arjar arpulai sekmat kita kisni berkisem kita bagi berjejara ladangi kum kino hilang bagi kita ngim sutu banuan hakaju kami badakaju kemensian menyetrai nginum lah banpoi sekato balai kajai berujung gimla bankiu lalu kayak gitu gitu ngim keluar ban pediang yang dijong dijuduna panggil keluar ban kedong panggil kejong kiwe karena ada kebuah bang ini bersentuh yang dia lu kani kadai kekabu kelan kabam dei tang pai ba waru blai ngi uai ni ngala ni hidup kita kasyongi jai bendera kasih jai bendera jentia jai bendera kalian tuki kalau ifi kalau tek pun kata tadi plus sarang ada kata-kata bakani kalian kanum langsung lano bakani kalian lalu kau wan ke bor mariam ada kata pun peraya kani kalian harai kata kalian kasa prapun pun kata tadi Berkalian makin kapasiti jungi, makin yang ini engineer di pasang kan saya cuma, maka sampai sekarang. Dena tada orang itu apa yang minta, man orang itu tak koi. Nah, ini don ka parti ke belas setiap lupa,
ni don met ba bakhlai how are flies ni kiso babang isa puni how are jar fly ya kiso di babang di bakian bak di bahi yang sayo pam to so bagila anu nantang pet abang apet di por di banan sana orang tang so bang ini aki ni amare lemar balai ni syania e gilida ni syania e gilida ni mare ni mungkin insya pomne insya kumnono ya tiap ada yang sekalian ni tiap dong hadan boskur ni tiap lantai lemar balai ni syania e gilida mak hakani kapor orang yefi ni don gilidar sini ki bangila ban syania bangapua ba katu kapor kan wan biang katu kapor kan wan biang kalau lihat katu kapor kabaki ang ngimpet su ya kiseng harai ngimpet ya ubril harai kani ka benta ka bawang sane hak ni election ka benta nang ni sakma na keren di fida ka kiam si in tresitam kum ka party bat nang ni fi hak we ka sian ka bandangan election hak of election ka bandangan kitong ni layo ni tiket na ni ka party na tikna ni na job kata kamen si larang ipet mo madali yo tiket